kacang kapri caratan diwang kacang kapri caratan Om Swastiastu. Basa basito punika ring sajeroning kabudayan krama Bali ne wantah membuat pisan. Punika mawenan sang sane waget ring sajeroning mabobasan utawi basa basito boleh raris genah sane kesinggihang pisan oleh krama Bali derwene. Tapi mawenan kadya sapunika. Duaning ring sajeroning bebaosan punika, ring sajeroning basa basito punika satma kedasar kebudayaan krama duwene ring Bali. Boyo wantah ring sajeroning basa basito sane kawedar ring sajeroning pekeraman kewanten. Napi mawenan basa basito punika satma kedasar kebudayaane duaning kabudayaan krama Bali ne punika wantah presida raris kewikanin medasar antuk yang rerehang ring sajeroning daging-daging kasusastran menawi wenten punika kasusastran punika janten mesurat antuk aksara taler media nyane punika wantah basa basito. Wenten minakadi klasifikasi utawi pah-pahan sajeroning kasusastran punika mawit saking kekawin, kidung, geguritan, tutur, satwa, sesana, kalpa sastra, niti sastra, palekerta, wariga, usada, miwah sanetiosan punika wantah patut telebang pisan puniki oleh para krama Bali ne anggen dasar kebudayaan, anggen dasar keuripan nelebang sedaging sane patut kemaryang sesana ring jagate mangdo presida lando Sukerto jagate mangdo presida raris pulih daging kasukseman sarwi tutur punika dasare wantah mendasar antuk basa basito punika mawinan basa basito punika mabuat pisan ring sajeroning kabudayaan ruwe ring Bali. Iyan rarahang raris ring perspektif silih sinunggil kasusastran ingyan punika ring kekawin Darmo Sawita. Wenten punika kawedar wantah wenten sane mawasta isat rasa mapuruk ring gurun nyane wantah mawasta sang sura rasa. Sad rasa puniki suksemanyane wantah wenten nenem punika rasa sane kekecap ring sajeroning nganggo sarira rasa punika patah wantah mapaiketan ring basa basito taler ngewedhuang rasa ring anggo sarira sane kekecap wenten raris pait wenten lalah miwah sane tiosan rasa sane kakecap oleh angen utawi hredaya wenten raris branti angen wenten sadu miwah sane tiosan punika mawinan basa kelawaning rasa punika tunggil raris ring sajeroning puniki sang sad rasa puniki mapa uruk ring sang sura rasa puniki wantah sang sane sampun jaya ngelintangin basa basito puniki sesampun raris boleh pauruk-urukan ring sajeroning basa basito rasa sesananing maurip raris isat rasa puniki magentos aran dados I Darmo Sawita. Darmo punika kedarman, sadu, sawita punika wantah galang, boleh galang ring sajeroning urip puniki sampun ngeranjing ring sajeroning tatwa yan rarahang utawi bawasa ring sajeroning tutur-tutur mapaiketan ring sang sane kebos kasunyatan mawit saking basa basito mawit saking rasa mawit saking kasukseman teleban kasusastran puniki ngelantur pacang puniki yen bawasa ngering pinake unteng betujuan urip ring jagat taler sesananing agama punika kebos punika mawenan ring rahina mangkin puniki ditiang penyuluh basa Bali Kabupaten Badung ngaturang imbe bebasane puniki sane pacang katur. Om Swastiastu. Pidedane pamirsa sareng sami sane dahat wong yang ditiang. Kadangkala puniki ditiang angganin minakadi penyuluh basa Bali Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali, sanipun Hamongan ring Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Di tepangan mangkene puniki jago ngaturan video ime mebebasan. Di tepangan mangkene puniki sane aturan titiang wantah ring sejeroning parikramo mejauman. Talar di tepangan mangkene puniki atur ngayang titiang parikramo mejauman puniki wantah pinake dedudonan 10 palihing sang sane ngelaran Geriasto Asramo sane keping 4 utawi sane keping 3. Sane kepertamo ring sejeronin sang sejaga ngelaran Geriasto Asramo ne punika pinih ajeng kekawitan antuk wentenan parikramo pisedek utawi nyumekenin pemekas sang purusa sane jago alaki rabi ring keluarga perdana pemekas ring sang istri sane jaga keiring alaki rabi. Kelanturan raris ring pemargi sane keping kalih inggih punika antuk bebawasan mererasan utawi sane kebawas pedarmo swakan. Ring acara pedarmo swakan puniki wantah kemargiang minakadi pecepuk saking kula warga saking purusa miwah kula warga saking perdana. Risampun nika pada sungkem makasami raris kelanturan antuk acara sana keping 4 inggih punika pemargi acara mejauman taler pepamitan pemekas ring dewoyang siwoyang guru. Inggih idedane sarang sami wantah sapunika presido antuk titiang ngatur ningayang inggian pemargin dedudonan sang sane jaga ngelarang Geriasto Asramo miwah alaki rabi. Maka kirang langkung nenten laling lungsur agung reno pengampura. Pina kawasanan ngatur untatan titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om. Kacang kapri caratan diwang, kacang kapri caratan diwang. Melito masih tiang lempok, aro melito masih tiang lempok, meli lempok tanpa gula. Pacang napi nyaratang tiang, pacang napi nyaratang tiang. Tiang anak mula belok, tiang anak mula belok, belok di tiang sing nawang apa. Meli lempok tanpa gula, meli lempok tanpa gula, meli aro meli anteng, meli aro meli anteng, meli anteng diperegai. Yapin belok sing nawang apa, yapin belok sing nawang apa, lamun aro lamun anteng, lamun aro lamun anteng, lamun anteng ya mogai.
hati Nas Pekaro iki tengah ring. Ajang Pak. Inggih dirane sareng sami sedurung parikrama puniki yang digawe titian jurusan unggahan disuguhi sampun kacumawi sering ajar suang-suang ruwenan kirangan yang ini kesam nggih terus ini dirane sareng sami titiang unsur tatian dirane parikrama ringrahane mangkin jadi gawe titian bini hajeng sedurung titiang lantur parikraman puniki yang rin titiang aturan panastung karo mugi napi sane kemarjang ranan mangkin puniki sida menarjan dar sidane Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dane jero mangku sane maraga suci sane subakti titian para manggala ilian saking purusa miwah perdana sane dahatus kayang titian para pengingsir titian saking kelot miwah pengingsir titian saking riki sane dahat wangian titian daler idedane para semuton keluarga saking purusa miwah perdana sane dahat tresna sehingga kamanyane majeng ringsang ngelaran Griyasto asrama daler sane dahat tresna sehingga pinaka puruane ngatur nugrayang riyen ditiang ngaturang rasa nganu panggil majeng ring ide sang yang widiwasa pemekas ring pepawan ide ring siwo yang gurun titiang riki maka sami duaning sangkane ngasung kerta warung nugrahan ide titiang pengkali hididane sarang sami presida mosan wajeng iring titiang ngemiletin parikrama pekrunan ring pewiwahan puniki inggih hididane sarang sami wantah kadiasa punika pinaka pemahbah atur titiang renggalah puniki sane mangkin lanturan titiang ring parikrama sane kaping kalih inggih punika atur baos penyangre saking juru baos pemekas perganti perdana niki semeton titiang sane mawasta Madayari Wirakutra sane jaga nyangre pengerau semeton titiang saking kelo majang ring semeton titiang Madayari inggih nusa inggih matur suksema titiang ring pengentar baos titiang puniki titiang
ngawitin matur pacang nyangre sepengrauh semeton titiang saking Kedawadan. Om Swastiastu. Puniki sekadi inggian bahwasane sampun lintang. Sampun raris titiang boleh masadu aja ngering semeton titiang saking Kedawadan saking Banjar Tengah ring itu matur suksemo ping banget titiang. Sakewanten puniki menawite wenten malih titiang kerauhan oleh semeton titiang saking Kedawadan saking Jumah ring itu puniki menawi wenten sane pacang iring titiang membawasan malih sapunapi ingyan pengabdi sepengrauh semeton titiang saking Kelon malih jebos punika pacang lunas titiang. Sakewanten puniki duaning sampun jo menawi ring sajeroning bebawasan sane sampun lintang sapunika sampun titiang nyinahang dewek. Alar puniki wenten saking kulawargan titiang sakewanten ledang pisan duaning mangkin puniki semeton titiang saking Jumah Kedawadan puniki wenten ngerauhin perjurun titiang manggalo adat titiang salar manggalo dinas malih puniki titiang pacang nyinahang dewek titiang dewek puniki wantah wasan titiang Made Wiro titiang pernah wanipun Ki Luh Sukredi sane kambil ring Jumah Kedawadan ring itu puniki taler ring rahino mangkin titiang kesarengin oleh perjurun titiang perjuru saking adat taler perjuru saking dinas puniki ngerauhin ayat pacang nyangre sepengrauh semeton titiang saking Kedawadan saking itu sapunika rien titiang matur menawi malih jebos wenten sane pacang sangro titiang pengabdi pikayun semeton titiang saking Jumah Kedawadan titiang lunas napi seluwir sane pacang bebaosane ring rahino mungkin inggih sapunika dumun titiang matur mungkin baliang titiang ngalah ring penginter bawas titiang Inggih matur suksema titiang bekas majeng ring para niki ring semeton titiang pinake ngangganen minakadi keluarga titiang niki. Ring galah puniki mangkin aturan titiang galah bekas majeng ring pengisi titiang pinake juru bawas saking perganti kursi majeng ring semeton titiang saking Rod inggih galah katur. Inggih suksema atur titiang ring kami pengentar bawas sampun dipakan minakadi ring sikian titiang galah di tepang kali makin jagre mepungu mepatu kali punika nah sedulung kali punika ring wawan yang malih pisan melarapan nantuk puja pengastuti bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa dumugi napi sane kati pemargi parikrama di tepang kali makin sida memargi labda karya sida larapan puja pangastungkara Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggian pemargi wenten titiang pedakangkin tepang kali mangkin setosning sedurung nelantur titiang bawasan sane kibring hajeng sane meraga suci sane sebakti titiang sane dami jawaku sampun ngastawayang larap piranti iwau inggian manggene sida gumanti parikrama puniki memargi manut dengan tetujon ira besar-besar kaping kalih sane wangyang titiang ngangganin minakadi angge perjuru desa adat rawuh ring angge perjuru dinas sareng sami ring keluarga pradana rawuh ring sikian titiang ring angge keluarga pusa sani banget batin titiang taler punika taler ring angge penglingse titiang sareng sami ring angge pradana taler ring angge pusa sane sampun nyarengin minakadi pemargin titiang no dia di tepang kali mangkin meriki ring jeruan Luh Sukreni bekas nani riki ring Banjar Mande ini di tepang kali mangkin sane bangyang titiang taler
taler sane banget tresno sen titiang para anggo keluarga titiang berusaha kelawan perdana sareng sami sampun presida napak taler ngupo saksi di tepang kadi mangkin nyarengin milatin parikrama selanturnya nih mina kadi pemargi napi sane kewedar wangu pebuat titiang pedak tangkeun ngwawanin ngerawuhan di tepang kadi mangkin ngetut mina kadi pemargi lampah titiang medue mina kadi seperti sentano sedurung titiang ngelanturang ledayang titiang nyinah nganggo rien wali lumun nah titiang pangkadi mangkin wastan titiang nyaman segitu pinake angge wali ring angge puruse pernah ke anggen paman pun iwayannya sudah itu ring kuentan pemargi titiang kesarengan taler pina kadi angge perjurun titiang ring manggal adat iki bayan ricak kebaosang pesengan dane taler iki yan mulyawan ring manggal dinas ring kuentan pemargi lugrayang titiang latar ngakide ring kuentan pemargi sane sampun memarge ring galah sampun bintang mangda sami tatas mangda ring kuentan pemargi mali jebos mangda ikup mina kadi sedaging pikayun sareng sami ring kuentan ring pemargi nilintang sampun titiang kerienin antuk mina kadi titiang madui pianak iwayanipun kewetan antuk nyedek mina kadi ring sangrupake inggian manut ring daging tetujon manahipun mangda sida mangkep kesarengin mina kadi Yana Eriki sang wasta kelanturang raris ketut riwus mina kadi kebaos ipun nyedak ring sangrupake keingkupan raris ring kewentan pemargi mempesadok ring anggo keluarga nah irike titiang ring anggo ring pulse ngelanturang ngetut pemargi titiang medui pianak raris titiang ngemargiang sane kebaos jauh utawi memati desane galah sane sampun utang nemuan mina kadi rahina Buddha banis perang bakat sane sampun memarga nah ring babawasang ring dawag punika wenten mina kadi pemargi titiang ring wenten ngambil utawi tatkala memadik punika muputan mina kadi nunas ring wenten sang anak alit ring perdana jagi ingkup pang titiang rauh ring kebawasang pebio kaun pekalan ke tunas titiang anak alit sampun kelugra ring angge penglingsir sareng sami dawag punika selanturnya ne inggian pemargi ditepeng kadi mangkin titiang nagingin mina kadi sapengabdi sepenglingsir sane sampulintang ngulati mangdene titiang presida ngemargiang tri uposaksi kelanturang mina kadi kemargiang ngamet pinet rauh ngering pajau nemon ring galah sane mangkin ring galah somo paing waro ukir titiang no dia meriki ngulati mangdene presida titiang mederbe pianak kerentanang pemarginipun puput ke baos ngemargiang griastra sabo ke ainggih presida mulika titiang aturang inggian pemargi galah aturan titiang ring anu nyetar baos inggih matur suksema titiang mantuk koling dani sande pinak penangganing dengan hadi keluarga Rusia bekas ringgin bos baning sampun presida nyawis minakadi lunas puniki titiang mobil semeton nah ringgalah puniki jagi tincakan titiang ring parikrama selanjutipun inggih punika acara amet pinek utawi serah terima saking para manggala saking pursa miwah perani saking wandan sedurung titiang jago ngantur nas titiang ki pandu nyaman winak pianak men ajak men Lanjut.
jauh situ. Inggih Mekas para manggala sareng sami yang saking Puso Miwah Perdana. Renggalah mengkini mangkin jadi lanturan titian. Ngat piniriyin ngaturan galah majeng ring manggalan titian pemekas puniki manggala dinas saking Banjar Pandi Mengui. Mengenten atur samatra ring acara amet pinat puniki. Inggih lurus mula-mula dari dinas. Inggih suksema ante galah sane kepijer ring sekian titian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dane jero mangku meraga suci sane subakti titiang menggala adat lan dinas sane mustika yang titiang benglingsir keluarga saking perusa lan perdana sane wang yang titiang pemekas sang laki rabi sane tresna sehen titiang titiang pinaka menggala dinas pewidangan titiang ring Banjar Pandi desa Mengui aduaning mangkin acara peyuang puniki jagi kekawetan ini sepula palih pemargi utawi bebawasan saking penglingsir Purusa lan Perdana kemana hantu titiang sampun patut duaning punika titiang pinaka menggala dinas purun kedadosan saksi ring kelemahan ring acara puniki inggih rahinane mangkin cacah jiwan wargin titiang dileh sukreni secara sah sukserahan titiang majang ring menggala dinas Banjar Tengah Desa Buduk mangda keunggahan ring ili kita kedadosan keluarga Banjar Tengah Desa Buduk inggih wantah asal punika persidatu titiang kirang langkung atur titiang Lunas Agung Pengampura puputan titiang untuk Ramo Santi Om Santi 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 galah kesukserahan titiang majang ring pengintar bawah ini madu suksemo Mekas majang ring manggalan titiang saking Banjar Pandi naring galah puniki lanturan titiang aturan galah majeng ring manggalan titiang saking Banjar Tengah Buduk mantuk ring manggala dinas Banjar Tengah Buduk ini galah aturan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksema majang ring pengantar bawas sane sampun membaca galah ring pasikian titiang. Manjang ring dane jero mangku sane meraga suci sane banget sebab dengan titiang. Manggala adat lan dinas saking Purusa Miwah Perdana sane banget wang yang titiang. Para penglingsir saking Purusa lan Perdana sane banget wang yang titiang. Taler sane ngemargiang Griasta sane banget tresna sihen titiang. Napi sane kebawasang wawu saking juru bawas Purusa Miwah Perdana titiang pinaka manggala dinas jumpu pisan. Duaning sampun nganudin pemargi sang sane ngemargiang gereh hata asrama titiang pinaka manggala dinas iri kiring Banjar Tengah Desa Adat Buduk purun pinaka saksi sekala taler nampenin penyuserah wargi ninyoman Sukerni pinaka wargi anyar iri kiring Banjar Tengah Desa Adat Buduk inggih wantah hasap punika titiang persida matur manjari manggala dinas miwah adat saking Purusa dan Perdana ini ngiwang kata bahasa pasitan titiang begerak pisan titiang puputan titiang atau para santi Om Santi Santi inggih madu suksemo titiang majeng ring manggala dinas Banjar Tengah Buduk naring galah puniki lanturan titiang aturan galah majeng ring manggala adat titiang riki ring Banjar Pandi ring nagingin minokadi acara amet dinet puniki majeng ring manggala adat titiang inggih lulusan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih semua majang ring pengantar bawas antu galah sane kapecer ring pendidikan titiang pemekas dikiring manggala adat Banjar Pandi itu pengen galah kering mangkin jagi bintan atur sama tre kapingajeng ring dane jero mangku sane meraga suci sane sebakin titiang manggala adat dan manggala dinas saking Purusa Miwah Perdana sane dahat mustika yang titiang keluarga miwah penglingsir saking kanthi Purusa Miwah Perdana
sanidahat wang yang titiang sapunika taler sang laki rabi utawi sang seni magrang agri asramo sanidahat tresno sehin titiang. Nah sekadi sampun kaudari wawu kebawasan saking juru bawas kuruso mia perdana titiang jumpu pisan duaning sampun nganutin minakadi 10 palihing pemargi gerahastra asramo ni puniki. Nah taler ritpang terimangkin puniki titiang purun dados saksi ring sekala duaning sampun memargi sekadi pengabdi di Serang Sami tur purun nyaksiang 10 pali parikramo indi upekara lan upacara ring rahinane makin puniki. Taler titiang titipan kalah kadi puniki mangkin titiang menderbe wargi inggian punika ni nyuman sukerini nah ngawit rahina mangkin cacah jiwanipun jagi cabut titiang saking iri kita banyak titiang tiri banyak pandi suksarahang titiang majeng ring manggalo adat saking kelot pemakas saking banyak tengah buduk bumi. Saha ring galah puniki titiang atur ngayang ring ide dan Serang Sami pari ninggal titiang dikiring bebanjaran titiang ring desa adat bumi asing-asing sening margi anggeri astra asramo utawi rorot koro desa patut keni penebasan suran pukul madururan antuk kejati hinggian sesari punika bantah 100 kali rupiah. Nah hari tepan galah puniki titiang boyo jadi ngadol bargin titiang duaning niki paiguman titiang utawi pecingkraman titiang kiring banjar pandi desa Mumuni. Inggih wantah asa punika sida titiang matur Sumatera menawi pinten kirang langkung ngatur titiang lungsur adurna pengampura. Maka wasni matur utang titiang itu para mesanti. Om Santi 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 Om Santi Santi. Inggih kalah wayang titiang majeng ring pangentar pos. Inggih matur suksemo titiang majeng ring menggalan adat Banjar Pandi bekas menggalan titiang iki. Nah ring galah puniki lanturan titiang aturan galah majeng ring manggala adat titiang saking Kelot bekas manggala adat Banjar Tengah Buduk. Inggih mantuk ring manggala adat Banjar Tengah Buduk inggih jurusan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksemo untuk galah sane digorek sekian titiang. Pertama nane jero mangku sane maraga suci sane subakti titiang para manggala sami sane mustika yang titiang para panglingsir sane wangyang titiang pamekasyane sang sane ngumargiang kira asta asramo rainore mangkin sane tresna sihin titiang inggih hidadane Serang Sami titiang ngangganing manggala adat saking Banjar Tengah desa Buduk. Maturang suksmo sampun memargi antar rahinane mangkin. Tiasa tem punika titiang naler bisa dia dados saksi sekala ring pawiwahan sane kemargian mangkin. Selanturnyane titiang taler jagi ngunggahang warga anyar irika ring Banjar Tengah Buduk ngawit rahinane sane mangkin. Tiasa ring punika titiang taler jagi ngaturang panukon pukul majang ring lian adat dibiki bali jebos jagi pacang aturan titiang. Inggih titiang wantah sapunika menawi wentan kirang atur titiang lungsur gang pengampura. Putang titiang antuk para santi. Om Santi 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 Om. Inggih hidadane Serang Sami sanedahat wangyang titiang luaning parikramo amet pinet bekas saking kekalih manggala inggian saking Purusa miwah pradana sampun kemargian. Nah mangda puniki puput sakala lan skala iki pemekas tengranane mangkin lungsur titiang mangda wenten dekat-dekat kawi pewarah-warah inggian saking Purusa inggian saking Guru Rupaka Pradana inggian saking Guru Rupaka Purusa miwah saking pengingsir mangda gumanti wenten anggenipun pemekas puniki titiang muduhi ponakan
Nyoman Supreni sareng wayan nyase angenipun titip pengancan wekasan tatkala nitenen kahuripan. Inggih dedaya sareng sami naringgalah puniki lanturan titiang aturan galah majeng yen wenten saking pengingsir utawi guru rupakanipun puniki ponakan titiang Nyoman Supreni Wijaya dekat. Inggih galah atur. Inggih atur sesemua titiang panjang ring pengentar bawas satukan sampun dicagalah ring lewat titiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nugrayang titiang ring galah sani becik puniki titiang jagi opi teket Sumatera majang ring pianak titiang niki Nyoman Supreni di ketalar titiang aturang semua majang ring penglingsir sareng sami angga manggala dinas lan adat sareng sami tentukan sampun presiden rauh di tepengan parikrama ala kirabi pianak titiang puniki Nyoman Supreni. Loh Nyoman di benangan jani bapak angon loh anak tua tusing je lakar sida nyen mekelang loh Nyoman abdo berana satu wala raos abuku nyen lakar mekelang bapak anggo bekal loh Nyoman itu mau pikuranan ring di desa Buduk belah-belahnya lo ngajahang anggo suat lo jani mobil pari pola cara anak bajang selagang belajar nganutin dreste adat anim memarga di desa Buduk Jepang ranggane kapang tadi anak lu sani duit pemekasnya nih ide bapo tekening lu ingatang ane madan dharma sadune nah ian bausang ring bahasa cari jani ini lu bang miling stato berkoordinasi teknik krama adat di desa Buduk utamanya nih bangpo lawan memen iluhe tiang pesan wayan sareng luk Nyoman mangges tante tresna selatan tuh memuang keluarga sami madan Sukerto. Nah nih ada masih aneh anggon lu pengisir wan iluhe nah idin bapo masih rawas abuku apa ada bekal luhe itu mau pikuranan di desa Buduk. Nah beli itu orang lalu pianake. Nah bayan miarsa Darmida Wijaya Kusuma lawanin panah wa Nyoman Supreni ne buka rawas raraman lho mana kelawan raraman wayan iwot wah ngimbuh kong satwa anggon wayan anggon Nyoman bekal manituan ngelarang keras asrama sajeroning ngomargiang nyan wayan kelawan Nyoman paridab-dabe magra hasto asrama turah buka bawase ada nyan seluwiring gegoda ada ne patut waspada ya ninarga moyang wo alih wo lantas buka di satwa buka di satwa tetantrian ada yang seluh muani makuran masawitra ngajak impas hidup yo di gumblangan toyo yen kengkian kada nunduk ke tekan masan lahru ayat pacang tuh toyo ngelah lantas kena yang seluh muani ngajak dadua lakar bagi setongos di bangkiang Gunung Himawan ada gunung tekah mesaput ban sayong di bangkiang gunung itu ada lantas danu ane sing lakarnya toyan kemu lantas yang selakar mukisi tongos
Karena hidup yo yang so jak dado sing ngidang lantas sing ada ye. Subo lantas keto dingahang tekan sawitrane i empas ngajak dado nagih duduk lantas impas. Abot kena yo yang so mapan impas tu sing iso makebar. Gelis yang cerita ada lantas dayane yang so ada carang kayu. Tu anggona medap-dap. Sebilang bucu gisi ban tutuk ne. Gisi ban bungut yo yang so. Di sejeroning lakar mekebar yang so. Di sejeroning lakar mekebar yang so. Mabesan yo yang so. Nah. Cai empas ngajak dadu. Gisiang pesan tekok kang pesan. Di tengah-tengah carang kayu nih. Gamal ban tutuk cai. Ben mani yan ada saget apa je tepuk asing-asing di jalan ada sanyan masaud. Gelis yang cerita, subuh lantas mekebar yang solo mani kelawan yang empas. Di dhuwur Tegal Wilang Galon nih, kebenangan di badan ada, ia sualas. Loh mani masih mekuranan. Nyolenge i cicing ane luwo mekesiap ya. Beli-beli. Kemudian ada angso ngebaran empas oleh pesan. Masaud lantas asuan mani. Bah, apa tu sing toleh lo? Tu angso ngebarang tain kebot tu lakarang wan gagap ban panak-panak. Dingah lantas tekian impas. Dewek ne orahan ngau tain kebuan itu. Kedang basah ne sing idang benaon. Ngejar tutuk ne i empas lakar masaud. Di maro ne lakar masaud marengang tutuk ne impas. Meglebok ya lantas impas di Tegal Wilang Galon ne pemumput ne anggon tetedaan lantas tekian ne iasu pas kesukseman ne nyen wayan tekian ne nyoman kene buko anake mekurenan kengken ya pengidang nekek kengisiang kepati beratane satiang laki ne satiang rabi ne mungkin jadi ngah rawas anake di sisi apa jelakar toleh di sisi do pesan do malu anggon nesuk sekal kena apa ngasi do ngerawas saling asah asih tekening soma tekening matuo tekening reramo maro nyen lantas mau pindah pengsing nyen buko impas gegesoan ulian kedek pasang ini ngah munyin anak ke di sisi ningah kegodaan itu sing ngidang bananggah kan meglebuk pemumput nih sing nyen lakar buku apa nah itu nyen apa dik satu ane bakal lang bo tekening wayan miarse ne saksat sat makop pianak bako masih jadi ini tekening luh ngemang nah mundo nyen malu ibo ngemang mekal lang wayan mekal lang nyoman undur wen manik wana ia nado nyen lantas ane patut ngerawas itu nyen wen ngerawas tekening ramo ini ramo lok ramo wayah masih di rumah keluar di uduk nah contohnya ini dane sareng sami menika wawu saking pakan pun nyoman sukreni sareng nanto diwanipun sampun makeh mengko paijo warah-warah utawi dekat-dekat terus semua tiyang naringgalah puniki lanturan tiyang manderedan mereka saking pakan pun puniki wayan miarsa kawi ring pengingsir tiyang saking telur yang warah-warah kawi dekat-dekat inggih majang ring pakan pun puniki wayan miarsa utawi pengingsir tiyang saking telur galah kadut inggih terus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini semua pemerintah bos ini pun ijen galah dijang nenten jawab akeh matur ijen pianak dijang deket minap dijang belin ditiang saneriki maturang piteket sarang pianak dijang ini lulusan nah yang artinya jadi ibu nampu pesen cerawayan itu masih nyoman artinya jadi nyoman subuh angon ngodibo baikat dan ibu bilang ini di Jumat ini selantur ini
Nah ibusan subuh apa sane karaosan kawedar ken nyoman lawan ken panginsir bapo senjeliu iwo senjeliu kentur mawayan sane jalan man peket berdasarin pada atung kedasarin daging kena ketulusan dasar yang nyalan peket ini nah bapo iwo ngidap peng tua habdi ni wayan ajak nyoman nak sing nu nyelah ramu ni madam sing jadi suku dadu na paikat ni jani ni suku madam pewarang jelek kalawan melah luwung kalawan rahayu tuno kalawan tuarau iraga pada gelah nyoman ngelah ramu ngimuh benda dua wayan masih gitu ngelah ramu ngimuh benda dua begitu wayan ngelah masih keluarga ngimuh. Nah berat kelawan ningan kelawan aluh itu singkel dari kelit. Ia ni moyang bapo subuh napo sane kaudar ken paglingsir nyoman ne wau bapo ngimboh ben gede. Laksana idap pencaranya bayan ajak nyen dulu ngopi semengan. Kopi itu ada telu, misi danglo, misi gula manis, kopi pahit. Tu nyen kau yasang wayan ngemargyang ne madan mapaikat ang makuran. Ngedum demen, ngedum bagyo, ngedum sebat pada gelahang. Sing nyen dadi nyen ngambek-ngambek ang paida pengeragau. Boyang ilang ang puruh kopi pahit angin kiwalo kecape manis kelawan toyo danglo tu anghon iragau ngikat rasa di pekulanan. Tu ne sangat ideh bapo mapan wayan yang kengukuh ngeragau di keluarga kawan ilo manipuan di jabo kengken kecap kopi pahit rago geluntang lantung ngerah pengupo jiwa manis rago mansuk seman urip ngerah pengupo jiwa danglo rago ngerah yasan urip ngerah pengupo jiwa tuh ni anggun nata yasan ni makan ayam jaduk nah mundu genyen bapo iwo sen nyen liu nyen idap-idap nyen kengken jero pengeraos kepakan nyen niluh wau kengken nyen jero pengeraos pengiksi tu wangon bantang gaguat wayan kelawan niluh nyala meneh kancan dumugi dumade bapo sedang sami lan keluarga ngeras titiang mang de langgeng pemekas pengabdi ni mang de presiden wayan lan medue di madan sane mau tamu nah muntu nyen bapo ngeraos iwo ngeraos nyen kirang langkung nyen donya nanggo seselah tiros bapo necen tadi angin duduk angen necen si dosen mangah dan ning ring hidup di pemanah nyen sareng kalih nyayan jadua nyen kuranan ini bapo ngeraos ini angah ngena nah mun tu juta bapo malu pantanya galah atur bapo galah sampai kita bawa ngelanturan pemaki parikrama terus inggih indirane sareng sami sane dahat wangyang ditiang puniki pinake parikramo kaping 4. Sane mangkin jago lanturan titiang nyuk serahang minokadi penebasan suaran kukul sekadi kecingkram mriki ring babanya titiang mantuke ring manggaloi dan titiang saking kelon lulusan nyuk serahang minokadi penebasan suaran kukul punike inggih lulusan risampun puniki puput minokadi penyerahan utawi nyuk serahang minokadi penebasan suaran kukul puniki maka cino puput sampun 10 palihing pemarigi acara majauman rino mangkin puniki mari jebos jago lanturan titiang antuk upokare mau pamit punike ring manajan inggih saking titiang lurus dumun iki manjang ring manggalan titiang saking kelot sedherek titiang jago muntah ing parikramo nyuk serahang minokadi penebasan suaran kukul inggih lurus ini dina sareng sami luaning parikramo rahnanen pangkin puniki sampun kepaos pupur titiang unas pemekas ring dane jero mangkun titiang mangde nyinab utawi muputang minokadi pokare pinake pokare penyinab rahnanen mangkin inggih lurusan Hidup lu nak. Kan mantra aja.
Inggih dirane sareng sami para manggala niwah para pengisir sareng sami duaning pokara sampun kebar oleh jero mangku niki makasihna parikrama nana mangkin sampun mewasta puput. Titiang pemekas pinaka pengendara acara dan pukrunane nana mangkin enten laling lungsur agung murna pangapura. Pinaka wasanane ngatur parikrama puniki utadan titiang antuk ngaturan paramosan. Om Santi Santi Santi. Sadherek jago ngantur puniki pemekas majang ring-rirane sareng sami sinambi puniki nyantos minangkadi pungput acara parikrama pepamitan gunas titiang sampun sayaga untuk bogo sematra maka sedaya pewarangan keluarga sampun mapai kedah inggih jurusan iki ngunggah bogo sematra majang ring manggalan titiang para pengisi sareng sami sandeng sampun kecemawis irike ring omah. Inggih, lurus. Mari.